Assalamualaikum, hai. Okey, dekat belakang saya ada sebuah pickup monster daripada Ford. Okey, jom kita review. Untuk bahagian enjin, 2000cc B-turbo common rail turbocharged, 10-speed automatic gearbox transmission with pedal shift. Untuk bahagian 4-wheel drive ada 3 mode, 2H, 4H dan 4L. Okey, driving mode ada normal, sport, grass and gravel snow, mud rut, baja dan rock crawl. Original Ford Raptor semi-leather seat, power adjustable seat, rudder wrap and multi-function steering, cruise control system, keyless entry and push start button, touchscreen monitor dan yang terakhir sekali 17 inci Raptor specific alloy rims. Alright, untuk korang yang nak tahu lebih detail pasal kereta ni, korang boleh datang ke showroom kita, boleh tengok sendiri kereta, korang boleh test drive, boleh jumpa salesman kita. So kita jumpa lagi next review. Adios amigos.